Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ke nyama turzun ku bama. Anyama nura nole kama mine salpang mora. Mabia so yengar bole ya. Nung dala marhaba perna KFTV zo. Kazan de programme gahandelon zan de tira. Dunia Talwood GH Connect. Zuma dabsirmo nzang la Talwood director bima ma yino nzang piena na minote nshai label suma zanta zang jamdi sini yare gwala la director ma wajira director so mun gam kayoko hale kaman yalle Talwood dundong man zaha ay kule ya ga no na bol director shabaya min laba o yule ni ye shanda director yozo mbe nan balam on ko ngu mo chang ante introduce te director ma on wa ka tizang la bal den bene zangta director amaraba gwamna birawo gwambiyan inshallah nung dala maraba sung pierna tudundong wane ka puro ka pa apamne tanga hanu bola ka abano zen chele ka pierna tudundong wane tule unku bwa wane azanga ma onwo selo tiens yunu kubondo Yusuf Abdallah Kulchire aboranto boy ma director Burhana Fofana ma bien be music name ba director Burhana ma mi movie name ba Yusuf Abdallah Kulchire ma mi in real name ba Yusuf ma nyengule Abdallah ma mi mba yulemba Kulchire ma mba yupamba director Burhan be Fofana ibe nang zenchile uko zuma ka bua nyanya wula director nya na bua shemo temale ungum da ka yara ne director na ma nyela pa director so bien otuma nyela obia production house pune and trainer actors so chef to bondo coach actors coach be acting coach karanchi mumbe folder pune on director actors kaba actor ka mar karlero sinima la bo kan buha ni nyanya la deba yengo pune den san pune ka agenda kan be to aka tele una dinye la una mjera za okay because to male various groups to wore directing be to wore bia onu to no sha maybe ko o acting karano wala karano ve yaranga zanto so no man ma ku chitel mambara katinala che maybe an kwenjia ka sono to haya za chan location ka ta directing film to so both maza some there puna sono to haya za chan location ka ta directing o movie zanto so ton kulam jenma various groups bien me ka to channel te reserva avant la wo te wuro bima on tuna nan nindo kan wannan diti kanan wa kayan nan ayabo so ko ci telma mi bambara so da mi da zama tafiya nan o don wannan ya sun ayyar shemo min gum ka bayara ne i directors ma ni to bo no so ko location ne i ko ponda i man jo ta pa ya ka wodi woto ko je ka ko ma ko le ya no laban ma da kan movie making ne laban kan hali actors
i actra i bi ŋmɛri tabi real nti ku bee ka a bɔri ni so niŋ yɛltɔɣa shɛli ka o bi tooi niŋli ka di zaya a ka option shɛli a yɛn niŋ shɛli a ŋmɛ o tapaɣa no bi ŋmɛri tapaɣasi la because so biɛni a ni tooi ŋmɛ o tapaɣa ka o yɛma zaa ŋma ka ŋun ku tooi lan acti gba so bi bi ŋmɛri tapaɣa location la so a bɔri ni so kuhi location maybe directors to inhaler shɛŋa biɛni a ku niŋli voogin biɛlifu ŋɔ ni tam yɛn niŋla wula yɛn yirimi naa ni so then ka i active film bee shɛba biɛni director so hankali saɣaya ka o tooi zaŋ actor zali n ku yili o yɛltɔɣa halli ka o ti kuhura n ku chɛ ka o baŋni kamani yaa actor n nyɛ o so o zaŋ mi o maŋ zali situation ŋɔ ka chaŋ ti yɛri o yɛltɔɣa shɛli ka yɛ ni o zaŋ mi o maŋ niŋ lala situation maa ni kamani ŋuni n bɛ lala scene maa ni maa ka yiri o nambo yɛltɔɣa halli ka actor maa ti kuhura a nya bee ka nintam ti pili o ninni yibina ka bi pili ŋmaa o but not necessarily a ŋmɛ o tapaɣa wrong n bala a nya o maa lahi a nya o maa a nya a tooi ŋmɛ o tapaɣa nyaan bɔri shɛli amaa ka writing bala a ŋmɛ o tapaɣa ka o shɛli yi test ka i ŋmaagi ma nya nyaan bɔri shɛli amaa ka di writing bala a nya kamani ti n ʒiya ŋɔ sokam zaa ni o tapaɣa ni bɛ shɛm so tapaɣa ŋɔ sankpaŋ ni tooi bɛ nimaani ka a zaŋ chaŋ filim ŋmaagi n ti ŋmɛ n yisili bi yɛltɔɣa n bala a nya so tapaɣa ŋmɛbu karimi fine n ku yɛn bɔhala bɔhabila movies maa ŋmaabu shee nimmohi din zani n bɛ di puuni n zaŋ chaŋ actors maa ni i directors ŋɔ polo ni producers maa domin n wum ka a yɛli ni so ni tooi haya n zaŋ chaŋ o location ka a ti direct o movie to amaa ti lan wumdi ka bi yɛra ni bi yɔri taba ni ku daarila taba a daashi movie making ni bɛ shɛm maa yaa di nyɛ business a nya so di nyɛ business maa director so nyi zaya na a deerila laɣari n ŋɔ a nya di kariya ni shɛm di lan yi niidira ka o zaɣ chaŋ ka bi yɔa a nya in every binyɛri ŋɔ mi gba zaa di biɛni mi daabilim nyɛli so an to ka a ti bɔri ma maybe kan di yɛli ni ma ni yɛn chaŋ location bee kan liha film maa din bɛ shɛm ka yɛli yaa ni yɛn chaŋ ŋɔ ka a yɛn yɔma amaa due to mina milinsi ka a tima ŋɔ bee yaa ka za ni tooi konti o firi di gba ku biɛla biɛhigu puuni ka so kɔni niŋ o movie ka m mini o ni miri tabi shɛm zuɣu ka n ku tooi deegi o lɔɣiri ma ka ti zaa nyɛ yim ti mirila tabi gari taba hali naawuni ni ʒɔŋ ninsalinima ti mirila naawuni gari taba a nya naawuni miribu gba di nyɛla steps so therefore kamani ninsalinima gba ti miri tabi shɛm so a mi so ni tooi miri ka a ku tooi deegi o lɔɣiri a nya bo lala n kɔli nyɛli ka o gba niŋ binshɛɣu dabam taa ka ku tooi deegi a lɔɣiri a nya din bi wuhi ni i bi niŋla wula i bi yɔla tabi maa but so ŋun biɛni a mini o relationship bi saɣi ni a bi deegi o lɔɣiri so a yɛn yili o ŋɔ ka yɛn deega ka ŋun le yɛli ya pansolo ni taɣi ŋɔ ka i di daa ma yaa ye business nyɛli i di daa ka di gbaagi ka o taa di mi bi gbaagi ka o chaŋ o tooi lan taɣiso a nya bo so din nyɛ shɛm amaa a yɛltɔɣa na niŋ mala lahaʒibu ni wumdi shɛli sambanni bi yɛri n wuhiri ka dama industry maa yi ŋmaharila film biɛri ka di daliri nyɛla ni so n tooi ku nyɛ director n directora ka actora ka lan manageri o location ka niŋdi binyɛra pam sometimes di gba zaa di affectirila ninvuɣu shɛba because di nyɛla crew maa ka sokam mali o tuma a nya but di bi niŋ bo zuɣu ni a director movie kalan actora a nya an tooi directora ka actora di malila an yɛn directora ka ku tooi tum shɛli but active ŋɔ ŋuna an tooi directora ka niŋdi wula ka actora in the same movie a nya
but sometimes banandela ma pamdian be mala backup o mala second director, if possible state director ko biene. So sa shall wuni ti payan mama la second director ma ogban mi da bin sha kamza sa first director ma ne mi ma. Am ya understand me bo script ma ne bin sha kam dim jen ogba sa nan ogba stage dilemma kam nyele. So first actor on dit pago role no acte countant design no acte second director on yankana anya bo ngbazati nan wula nte director no mane ko gbaza mai. So no man ka male crew members ma continuity banami banama kamane ne yala na chushama bien actor no ne kala nan delema kamane tuma set manager kama location manager kaza maybe team ma set one na ten changla another set. So set manager ma be location manager ma o yim lihla bin ma puni bi ma pe nage ya tiang mage ko un chang ne mane o mi set manager ante design be ante secure ilo shelbin yang mama kabna be kan yin director ili nabe dem bala ma nan maro zoka ya tun sha biane acto divaya ma tun ma you go abi to director kaza ne chant mal set ngo anto lambi ni mane you can be there. Okay. I understand yabo. So ando to director ka tuntu shele kunyela kama na director ka acte. And acte ma mi assistant director so baza abjen mo baza mila bin shawo ammi ka channa tin ma so ben zan la zana ni mane na directing yin baza ka nan na na ka ran ka ti zana position ko level position. So movie making ni dinyela la karamal kiriu ka ba zugo pam. Den ti yan kalba to kalba nage because lightning bakiru bien me really location ha carpenter nam za bien me. Yes, electricians special come yeah amal movie jela industry ma movie jela yeah amal movie nam pam chumunta taka goram gumma ni to tam ba Paolo bi film ma Paolo bien bani wala kanya kanya be film shana kunun ma mbanya busu be ni nyaw be ma sometimes the bab bien maso kam nyabu ma una so kam nyabu so kan hari ku chan ne to buduar dorma bushi ka pa min da bien non natural. It's natural. Yeah, natural. Okay. So don't kunya natural bene. Isoli so kam za no halle no be bin shapu ne. Anya. So bien so sab ku be industry wane. Ba benin de la. Ka chabi bien ka benin da. Ka chabi bien ma ku kai industry wane ka ba ku nan de le shan. Understand you? So not in the industry. Dunia zakar. Man ma inan de la bihila ma o biya samban ma o kain das ma kan nan da bihila ka ba nan da ka ba ngul arab bihi kan ya ni shab ku bi sama ka nan da film tukutu la on la arab shawa dalika solo industry ma funa amalan so ka mino ko kwal du suarta ba ni suarta ba kaman zan can fula kaman zan can directing fula ka ta ngwa du suarta ba. No, mami, sometimes it is not a competition. So when you come so computer. No bohashama. Yeah. Mbe ya min so computer kama amin so bangsam antena so bangsam the duga kama adala. Sometimes movie bangsam ne bishama, be director bangsam ne bishama ya. You always feel like amal bangsam. Anyebo kamo feel kama o mal bangsam ma ne bi pa ma ni to mal bangsam ya shere ka bangsam ya shere anya it doesn't mean umbalama mal bangsam ya shere mo mi ma mi gba na to mi shapulo ko mi gba jilala ni ma da bo nan gba mi mo goro anya bo bangsam na man yele understand yabo katito kana kyongo kan yele ya ngoma una ya ga zamal da bangsam garma amma ngoma una ngba mal de bangsam goro anya bo so la nya be ari kuto mi nwa industry puni bangsam gar so kam no
ni bi tooi niŋdila yama a kɔm biɛni mi ku niŋdi bini ka an mina an lihiri na an mali baŋsim gari shɛba maa ka bi so ti ku teegi binshaɣu ka bi ni yɛm yaɣa nin yino malibu bee kala yes. Director, an bɛ laban ni industry ma ni i ŋmaarila low budgeted movies. Low budget movies. Ne i mo ne laɣa bihi ŋɔ ki mali ŋmaari ka lala zuɣu ti ka yi bi to meetiri the standards. Like sometimes it varies. Many sell ni bi shɛm maa da ban kpam bi yɛlimi ni doli din be doo nuuni din ko o labira anya movie mi ni be shɛm maa da bi zaɣisi an yɛli binshɛɣu ŋɔ kamar so niŋ low budget n zaŋ ŋmaagi o movie in a sense that a yɛn ŋmaali a nyɛla bo ka yɛli shɛŋa yɛn bɔba ka bi nyɛ liɣiri na ŋmaali sinii maa puuni an di tooi kpuɣi binyɛri shɛŋa na niŋli an tooi beatili down I understand ya bo bɛ ka di bi taɣiri a story maa dini n nyɛ bini ŋɔ maa creative maa kamar director bee script writer di tuna a creatira an ya bo yɛli yi ti paama ŋɔ ka baŋ an ni tooi manipulate li shɛm ka di niŋ an ni ku yɛn zaŋ laɣ' kara maa chaŋ ti ŋmaa shɛm maa ka di meeti lala goal maa bɛ nyɛ dee ʒila creation din dum na nyɛ na bɔhim ma because lo shɛli ku bɛni master n ku nyɛli na change binyɛri shɛŋa ka di na niŋ ayubu I understand ya bo kamar tooi niŋ budget kamar 500 million a nyɛya ka bi nyɛ investor bee executive producer so ŋun yɛn tabili maybe let's say ka a mali 200 million I understand ya bo script maa mi di bɔrila bini ŋɔ 500 million ma so bin pɔn an yɛn niŋ shɛm ka di nyɛ 500 million ma maybe a di yɛn yɔla yaa kaza ka o leegi a continuity ka yo yaa kaza ka o leegi a dialogues director ka yo yaa kaza ka o leegi ŋɔ ka leegi ŋɔ so there pumpɔn an tooi chaŋ ti kpuɣi so ŋun tuma ŋmani tabi location maa puuni kamar dialogues director maa mini continuity maa an tooi laɣim two maa n zaŋ too because la tuma maa ŋmani la taba I understand ya bo so an laɣim li zaŋ too ka balim mo ka too laɣiri maa a baŋ li shɛm maa bo ka di o di yɛn deegi kama maybe 1000 ka a zaŋ la tuma maa pahi di zuɣu bo di deela 1000 ka so gba dee 1000 ka a yi ŋun bala maa 1000 maa ka zaŋ pahi bɛ ka lee too 1000 maa ka yɛlo n nyɛ n budget maa ni kana shɛm mi bi niŋli ŋɔ ku tooi ŋmaali so understand a mini o sunsuuni ka o tum tuma dibaayi ka lee doi one yɔri so laa ka a ni tooi niŋ n beati budget maa down ka tooi ŋmaagi a movie maa people la din gbubila a movie maa ka a ku tooi ŋmaali halli a ti yɛn nyɛ story maa story gba malila di flavor shɛli time shɛli a yɛn ŋmaali maa a yi bi ŋmaali ka lala binyɛra maa niŋ din tooi niŋ ka a ti yɛn ŋmaali ka an di bɔri shɛm maa ka kula nyɛli lala so di chɛ ka budget ka di saɣam maa movie unless a ku kala laɣiri pam I understand ya o so din bɔbiri ti pam nyɛmi ŋun yɛn invest niŋ a movie maa n kani din tooi chɛ ka binyɛri kama like ya film biɛɣu bɛni film ŋɔ bɛni ti tooi manageri mi di mi bi yi shɛli na niriba di ŋmanila niriba zaɣ dii ka ni bi pushi laɣiri niŋ ti bini maa puuni so din n tooi tiriti problem sometimes Director ka a bi tɛli ni gadget shɛŋa yin yuusiri maa a bi tɛli ni di gba zaa paaya ka quality be low to dim nim maa mi zaa pahirila tin yɛri yɛltɔɣa shɛŋa maa puuni because there are so many gadgets din bɛni ka viɛla di mi hire mi maybe di hire la AD 700 series di 500 ka ŋun ka ti operate li maa gba zaa la yɛn deegi o yɔri an yɛ o so a mali di liɣiri a nyɛmi ka a ŋmaagi ka di ne a yɛ bo ka kamara maa ne pam bee ka di viɛla bɛ a kari liɣiri shall go in for lala ada dimbala nim maa n zaŋ li make a movie so din ka ti pin yɛli maa movie ni nyɛ daabilim maa
anya solo to you see let's say Black Magic telehim ne gar 5G ya bi kala ka so mi use 5G so to use Black Magic kan ma movie ka so mi use 5G bo mago ko mini degule Black Magic ma lana quality ma be nganta ba amma market ma fune ko to nye market 5G ma lana to nye market gar Black Magic ma lana ayebo but Black Magic ma 5G wala ngbayrin yelo robor ho amma in terms of dinye dabdilin ma so to zan 5G ma movie ka Black Magic ma lana ka da ma make impact go movie mi chen mene yela pam anya kan yab ma kunko nye movie video movie niyab ma ni ye to ashel dun wumde ma the one important sound ma kan yerma anya the important very very important anya sometimes dibule timbore Black Magic bombono ma standard shele kamani niveau shawe bunmo kati bornere ngmane amma the real thing is the sound ye to ama the storyline shele anyan zan da chenma tinna man best anyebo ni dina no important pam yela lighting so to set lighting kazan camera shele zan ma ka believe in the cameraman mal ma karnya lighting ko non vi galanga to so to ku zan Black Magic shele an yerma zan ma film ndang ma film karaba viel pa 5G because so bunun other works ma ve yaranga so to zan bungo bana Black Magic mambo ni camera shama yulim ba so camera na ma da malayu ya kamar ya garta ba anya so then got to buy 5D 6D 700D 5G mak bin yara this that biya ne gar ta ba anya tawani jon ka cameraman nyama so nkutori kalle ni kana mistake abo sama abo man director me director nyama bet delay to me kama ne nan bu hamlala bayyana wa kan mini camera wani to tuma quality ngo as a director so da so hay man mago movie mago director movie to can to suggest in yele man director to wo producer vom 5G no ban hay mamu so man ka use 5G man direct me avant là man contrôler la technical crew ma ka ban mage avant ku to kana ti yele ai 5G ke user ma so mbe direct le no ba hay mamu so mai kana ka use Black Magic den kan ya use inde pan karbukata ndan yela shows min be yara ya kan yele ma yele shows ngo ya kaza ngo no I understand you. So the level yarma use ma to be yurmi ka user le. Then mama user the ma ka upgrade la. Halsil mi ma banda start movie ma ba zan da yine. Nzan nula. Nzan di yisela ma. Bagbara mandil ma face camera and an yele di my money box. On up near government nimbil na. Ka user le. Kata upgrade. So bi ban upgrade ka she katanan bana kanani. Ban start so but blame ti kama to user camera shangama in a sense that te bana chen me pa borna ti chan pagi banchan shapuluma te kuto zan da yin ti jump pa ba understand yabo ban start le so ban yi ke in kerkima ka te bana start kina kana ban de be shapulula biti yini chan pi ka te bana mursira ne ti yin pepe so tina mursira yirne ti pe kana ba pe yin de lere ka te ka ya even yar bambona no movie ma de compare it lela because to me ba payim anya wo ka te tom war na te bambor ne like ben za shapuluma banin mi all the time be shifter me so we shift ka ba shifter ya ibe maga no ba to da ka shabiyara akon yela dagbara ko kujia ku no dagbara ko kujia ka dagbara ka version ne jiyo okay ko ku yela mama ju no dagbara yeah to wunda shamna yaro so abu yunde ba ma nyama ne ka tun ku yar ban shama
so na yɛl maa ni ŋun yuli Dagban film na ni shee ŋun paɣi o ninni to chikan yaa binshaɣu n jɛniri gari kamar an tooi nyɛ so ka ŋun bɔri ni i ŋmaagi i kamara i binyɛra maa ka di ne nɛri shɛli lɔri nooyin ka o duu tv shɛli din tamya maa di ku tooi ŋmɛn tooi lala quality shɛli ŋun ni bɔri ni i ŋmaa maa gba am ya understand ya bu tv nim maa gba zaa di gba ŋmɛrimi doli di gba zaa bini ŋɔ ho ni to ku zaŋ quality camera n ŋmaa film ka a zaŋ chaŋ ti niŋ yin gba zaa buɣulim buɣulim niŋ ka di tira picture shɛli am ya understand ya bu so ŋun yɛn tamla ŋun dini maa yɛla ka lee yɛri nyɛ ŋun maker film ŋɔ na bi use good camera am ya understand ya bu player shɛŋa bɛni di ku to display ta bini ŋɔ right picture I understand ya bu so an yi ku be a duu n mali buɣuli ka try na da plasma shɛm ma la ka ti gba use 5D ma ka gba use try ni ti da black magic ma so an na mali buɣuli yuuni ma wule bɔla ni vo yɔli bee wule yɛli ni a yɛla bi ne nini no a gba yɛn use limi ka ti che ka a gba na da plasma kɔɣu maybe bin ŋɔ shɛli ka gba tina ka gba yɛn upgrade to la ka ti gba niŋdi chani ma I understand it. So tina ba pala standard ma dilo tuni ba zang dan legi kama o tinir ma bauna bi ko nan film we use good cameras tamba use good cameras ma what do you do as kamane Dagbana be de yuli tin ban save rango matin save rame tenia save good films ka bilma so bon po tamba to darla la ngoma agana ta boati yel mosre din cheki bitu nan dele ka son sim din ka malizan chang ta bitu dar la ma pulu am ya understand ya kama ku ya so min yel mala nun bil lihri Dagban movies kan yulo a hujan yel din nun ku dele now zo last week ni tan yen ai nun ku jin men ni bi nan le cartles a corona sagan nan ti mel no ko yule me to anye bu anan de la a balma chutama kaba mi because ba actor la zo jiri nyela andina yel face na bu yunde la fine ama yel min sagan yitin mele kan yin na pa yule ganna onum de la o balma chuta yes acting impact bokar malazan ti Dagban jiran yera mpon na zo actors ba portrayer la tikale anya bo kaya ne taada nima ba portrayer me in a movie anya bo movie kaman Dagban wata bol ne kyarguma so nirbe ku ta ne kaman like ya nirbe nan da movie ba kyartame anya bo movie ba yaram ya ne da maladir the realistic part of a human behavior ni selnam ne ko be biya gune kanan da bin sha'o movie ma part shanga bene da biya da puni kar kunye lala ni selnan shirku nan jira lala biya guma understand yabo ka ba yara ya movie ma puni ne so yiti biya ngoma nyin zomo so yiti biya ngo nyin zomo be so yiti nan dongo ngo ko nan de ma ami understand yabo so kar educator nyin ni sel so won jia yunde lo ngoma so aba table kar jan ka all the time ka ba yira kalmina abin yara mal wuhra alab la nyanga ma because you can mile akulan jinni kurgo to ni abu hanle so through movie ma kanu to nya so Dagban mun de lango okay kaman film shell da biane injelen boy film shell today and promoter la me to ku te ka on sur ka buha okay ka ayal ngo wuhra ne film acting be movie the mal impact ti Dagban yes pam ka promoter Dagban culture be kala betabra Dagban ma betabra no madin kan yarma betabra betin de bor na betabra shamma understand ya ba akarin lala understand ya because niveau shab ku biane ni to ku yo lore inda kamera shangatin yarama katikana ta haya tibiyano zan titi free ho on to ku dale bi to ku le industry mane okay fine ibor la quality bin yara dan man yedde ne kai dale na wula kace nan kaman gbaza bulu anya bo kariya kamera nan mo ka tilakra computer ya ka zaga tilakra so ni to dale na katin kanna avant la bo
nti high maybe 2 million 3 million da chan tang ma fi wa kalan zang lapsna de son de la Dagbang ma anya bo non dele ka sai shangatin da inin de ma de dabo de lanya la song sam zantiti ba bin dele right now okay fine teaching premier so bien on to ko tab song willingly o kuma lard ne to that 10 tikis ka actu kaman karbe de demo anya bo mi bon ko ba no promote Dagbang ko ku pigi kamati ni de premier ma ko ku pi 10 tikis halo mun ne ba chan demane ka so ku gata ko yu afa de dema wati ko ku tar 10 tikis ma ka kule ha no ku son la Dagbang ne ba nam de movies ma ka aban aba mputri Dagbang kalma anya so hay ka ba yiho man pulo ba gar ku yo ku son seleme anya bo so de biani be lan ma ta ban yarle Yasim zaha producer terma ishara ne sahama ba gase quickly director unku bormane azan bintebehe akamara mo okay bonne ayele da bangnama da bangne arzici be aktermane bazam be da arzici na tabar da fune kanyanya bugo za ne yin shi da fune akamara mo okay kamane sima be Dagbang ba Dagbang films katinan dama en karam nider ni itap song pa karachena because shabjane pour acting ma kama niveau yol simisma describe la acting as a work so chantan to define actor ka acting kanya acting is a work of an actor ayawo which portrays a character to tell a story anya kika Dagbang ma kabiya na acting yela tuma nzanti actor ko passer nirba tuma mal wuro solo tuma yele is a work so me to work ma the year ni kuma ya actors acting ma no it's a work yele kama ko tum de tu shelma work yele anya okay so tabmiye son de to work ma Dagbang le work mbala kate tumda ki ka Dagbang no tumdele tabmiye son la tuma ma karba za pagi tema bema Nigerians Kannywood Hollywood adam pasha ma har India kate bantu kunnan movie har kate min bate challenger tawa kate banato nan movies hal kate min ba ti challenger taba inshallah nan yasan pam to zungo jiwo ma pune ndi table ne awum yasan ndo bo director bo shele zan chang pa bo polo ndo mi le ka bo ma sheba yar la ka kursul pam pasara ma badir wala pam te pa ma ben ni mo pam bo ore at ma puna eso la dire ba je on kule zala pe ka po Hollywood president wonye Ahmed Sani minister ante pai Hollywood zaha ka umpo Dagbang nan zaha Dagbang pam zaha ne Dagbang piat ta zaha ante table mu kam zaha yunduma na solo umpo ra bazaya ko zangla pe ka zang foro son lapse ante poe producer Camaras ka poe master control room ma Abdelbasit Kulchire o biyarna umpo son tiro sania Ghana dalase una zata Camara ma nyanga umpo son tiro o baza sana yulum bonde Yusuf Abu Turzon wal mabashine assalamu alaikum wa rahmatullah